أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد پسند هر شوی الله رب عالمه صلاة و سلام خدا لسر پیغمبر مبن سید و سرور و ریزان و سروک می محمد بی علیه الصلاة والسلام و لسر مالوات و هیشا و حواله و گرن وی قدریا خود تعالی دا جهات و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای گل پی ریچ و شوپاوان ممشن حتی روشا داویه حتی روشا قیامته شش هیبا ذوالقعده جسال 1442 پشتی هجرتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو 16 هیبا پوشبره یا هیبا حزیران جسال 2021 روشا چارشمه گنده خلیلا پشتی مجا عصره گلی تماشوانا گلی خوشکبرانی جا امه وشانه ها زندی دکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی تماشوانا دیسش حدیثین پیغمبر علیه الصلاة والسلام چل حدیث زمان کردی ام گهانا حدیثات 14 پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیث که خدا گو ابن مسعود کره مسعود جمرا روایت دکه عبدالله کره مسعود خدا جه راضی به دبی رسول خدا حالو گوتیا لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث خوینا شخص کی مسلمان نه حلال گوت برجنه نه حلال گوت شخص کی مسلمان بکوجه الا بیکیج سیتشتا yani şahsa ki Müslüman kuştunavi kengi halal dibem kengi yeki Müslüman te kuştuni hak dike bir yekiş bahar setişta yek je ave zavcan diye go zina kirbe jane ke hayata khona zavac ditibe ولو نهاية زوجان ديشي بي پشتی وی زواجه را چه زلام بی چه پیرک بی چو بی زنا کربی اوی وری کشتن اوی گو 4 شاهد وات سر زنای ده ببینن yani او بخوری اقرار بکی بی من زنا کریم اوی یک دوا یکی بکشه دوی گو اوجی وری کشتن yani قاتل واتاگو یک هاری بسوجو سبب بقصدن هاری یکی بکشه خود یویجی بغوازن قراری بدن همو به هبر اتفاقا و چه ببه هنگی قاضی شرعی قاضی اسلامی حاکم اسلامی و امر بکشتنا بکه ابد دو یا سسیا او مسلمان گوش دین در کبه ترکا دین خواه بکه و جماعتا مسلمانا قطب بی جماعتا مسلمانا قطب بی yani çerçeve İslami derkebe kafir bu yani din derket ama davet tövbe lekin daha ki tövbe kir kelime şehadet dediyse ani Müslüman bu şua Müslüman bu Müslüman ne bey veri kuştur şahsa ki gobu Müslüman uşunda نمات کاره وی بکشه الا بیکیش به هر ستشتا زوجان دی به هر زنای بکه نه لازم نها زوجی شی بی مثلا جاره که زوجیا لنها پیرکا خو بردایا جن زوجیا لنها هاتیه بردان yani جی جناوی مریا میر مریا والحاصل جاره که ده حیات خود زواج دیتی بی و چو بیدی زنای بکی اوی ولی کشتن و یکی بکشه قصاصیتا اوشی ولی کشتن و اوی گو مسلمان گوش دین در کبی ترکا دین خو بکی و جماعتا مسلمان قطب بی اوشی اوی ولی کشتن لیبلی گلی تماشوانا اب جزای کشتنی دبانه هر سه دبره دوان جزایا به دست شخصا نای کرم یعنی نها مسلمانی کی گو زنای بکی تیوی بکشه نه یکی بکشه تیجی بکشه نه تنگاری بکشه مسلمانی که دین در بکه تیوی بکشه نه تنگاری بکشه امان جزایا دوی گو به دست دولت اسلامی حاکم اسلامی
ورنكرن وقتی گو نب دسته دولت اسلامی به نو دسته حاکمی اسلامی به شخص بیا مشغول بکن و بهتر فطنه چه ببین دبی گو به دسته دولت اسلامی به وقتی گو به دسته دولت هات کرن کس نگانی اعتراض بکن وکنها جغینی دولت اسلامی نورمال یعنی هر دولت نها گوهانا مثلا ترافیق گوتیه دوی جعده دا بلا سرعت عربات جنوطی درباس نبی گو تلوی جعده به و تمیزان یکیل سر صدی 105 درباس کر تکاره وی جزاب کی نا 100 انسانی جی لب کون مبن بیامی وی جزاب کن نکاری لی پولیس کی بتنه کاری وی جزاب کی من گاوا پولیس وی جزاب کی نکاری دنگی خوب کی لی ازو تبیامی جو وی جزاب کن ازو تبیامی بیت چما رادار تا نوتی درباس کری ازو ت ام بیامی جزا بدنه دا اما شرکن پبچون کو فطنه وی چه بی جمانا قبول ناکی او در نجه پارقیم عربا خلوه ده پارق کر ازو ت نکانی جزا بدنه دا ام بدنه دا اما شرو پبچون که کن لیکو دولت وره پولیس وره بی ما تا چمان وی ده پارق کریه کاری جزا لی ببری مثلا تشنه هنا گو بدسته دولت بین کاری اعتراض بکی ایدی اب جزای کشتن ادباهر سے دورادا کیوی بکب دولت اسلامی ہوتے گو هبی قانون و شریعت اسلامی قرآن پیروز قرآن و سنت ہوتے گو حاکم بی آنا یاسا دولت قانون و نظامات دولت ہوتے گو قرآن بی هنگی اب جزا یہ لے ون برین هنگی نکاری اعتراض بکی لے ہوتے گو نا مسئلہ بی دولت اسلامی نبی امن کانی چه بکن ای حال حاضر جیت دولت اسلامی نینن شخوا دولت گوهاننها زنا سربسته کی زنای بکی سربسته یعنی حتی زواج یاساقا زواج یاساقا زنا سربسته چاوا زواج یاساقا گرکی دبن 18 سالی را هلا قیزک دبن 18 سالی را 15 16 به 17 جی به برزا خوا بغازه بزوجه بابي بزوجيني لقولي قانون دولة جزائر سوجا يه ورن وي بابي بكنا حبسي دا ويا شنو ميري جاب قطبكن مير شن حبسي وكتشكي هي نبتني يه بهتاب تشوكي ليقو او كتشك دبن 11 صالي را وسر 11 صالي رجي هري سبقليه وي هبي سبقليه قول الزنا بكي سربستا ماذا 15 صالي 16 صالي 17 صالي يعني بالغ بوكتي ارجلنك داك خامه بويا كامل بويا او كتشك تخوازي بزوجي ايدي بيرا ميرا دبي طمي الزواج هيا طمي المير هيا بيرا زواج دبي اموي قيزي بزوجين السوجة دبن 11 صالي دا مثلا ربع عالمي الزواج سربس كريا حلال كريا دبي قاما خوست بلا بزوجي حتى تشويق كده بزوجين عزبي خو بزوجين قيزي خو كوري خو بزوجين اسلام دبي بزوجين قانون دولة دنياي دبينا ولا زواج ياساقة بل يا حجدها حتى حجدها نبت بياساقة لي او قيس و او كر بن حجدة صالي رجي وسر حجدة صالي رجي بزواج بالزناي بالسبقليتي يعني كارن زناي بكن قيزاتا حبدة صالي قيزك الشازة صالي قيزك حبدة صالي بالسبقلية ولا زناي بكن تواني مالي قواي قيزاتا السبقلية وآنية مالي وبير الزنا كريا تب قيزا خود بغيدي تشقامك الكشاخو بدي تجزاب خوي القوري قانون دولتي تجزاب خوي سوجة اشترى ولو قومي جيان چند سال بني لوا باجار کی بانی دانا خبر راشي د صحيفه من فيسبوك ده شي مبار بكريم زنامك د چه مالي لوا باجار باني نابي باجر نابيجم گواهی قیزاوی سبگیری خوانی مالی وارود دبینه شقامه کل کچا خود ده کچ دچه قرقولی گله بابی خود که قرقول جزاد دیده هم محکمه جزاد دیوی بابی پر جزاد دیده یا میزنه کچ زنایده که باب نکاره پیدا بغیده او قیس بن 18 صالي را
سبگلی خو هر روز سبگلی کی زنای بکه سربستا تنگاری دنگی خوله بکه کوریتا زنای بکه هر روز کچکی ربی تنگاری دنگی خوله بکه لی او کچاتا دبن 18 هارا بزوجه توی بزوجه نشتر سوجا اکا قانون الله تعالی و قانون بشری میزنن مثلا تشتاقو خودی حلال کریا قانون بشری سربست کن و تشتاقو خودی سربست کریا تشتاقو خودی او زواجاقو خودی سربست کریا قانون بشری یا ساخت کن و او زنایاقو خودی یا ساخت کریا قانون بشری سربست کن سبگلیتی عشق سربست لزواج یا ساخت زنامک بدي جنارا نکاح دینی بکه دولت قبول ناکه لگو صد سبگلیار رابه ورونه سربستا و که با صناعچی با شرقیجی با فوتبولجی با سینماجی با ایش آدمی با زنگینا بس 10 کچکاره به 20 کچکاره سبگلیتیت کن سربستا فهمو؟ چما یکی زوجاندی زنای بکی وری کشتن و گونه زوجی به 100 دار لیکن 100 دار لورا دی اسلام دا محافظه 5 تشتا فرضه اسلام بيجي 5 تشتا محافظه بكن 5 تشت محافظه و فرضه او چیا شوارد بی ضرورات 5 تشتی گو مجبونه وانا پاراستن جان مال نسل و ناموس دین و باوری و عقل مثلا اسلام دبیجه وان 5 تشتا مجبور و محافظه بکن تشتی گو ضرر بده و 5 تشتا هموجی حرام و قدغه و یاساقن جان یعنی بدن رح اگو ضرر بده بدن خو بده رح خو بده جان یا بده جانی هنکا و بکوشی اسلام قبول ناکه یکی بکوشه جبر گو کشتن چه نبی او جیوری کشتن قانون دولت بگو یکی بکوشه همه یکنه حبسه دا یا تو 40 سالی جیوید که حبسه دا گابا درد که بدیست چه کشتنت که لیکا بلا زان بیا وری کشتن نمادی چه کشتنت که لو ماند بگو یکی بکوشه او جیوری کشتن قصاصیت فرضه رب عالمه دبی چه دبي كتب عليكم القصاص دبي يا أيها الذين آمنوا سورة بقرة آية صد وحبتي وهشتا هاي واني قو إيمان باوري آنينا كتب عليكم القصاص قصاصيات لسان وفرض بويا في القتلات كشتني دا وقت قو يكي كي بكشي أو جيوري كشتن داية كدني دا ربي عالمي سورة بقرة آية صد وحبتي ونه بردوام آيته دبي ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هاي خدي عقل نو جوانة مسألة قصاص ده حياة وجيان هيا يعني دبي قانون قصاصية دوته قوية كي بكشي أو جيوري كشتن هذا فرد حياة هيا شو حياة وجيان هيا وقتا قوية زانب أوي وري كشتن ناچه كشتن ناكي أبا حياة ويجي خلاص ويا خوشي خلاص كر لزانه قو ناي كشتن إيش برقو زانه ناي كشتن دو چه قیمه خوب حبسه تینی و بازی هنم فلان کسو بکشم حیلاتی کمی حبسه دید ببلاس کمی حبسه دا بدش حبسه ناطرسي مش حبسه ناطرسي ناقو جبوي قود كشتن جنايات قتل چه نبن انسان شخوره راحت بن درمانه وی چیه چاره سری چیه گابا یکی بکشه او جواری کشتن قابا نولو بآبات ميزيني ده حمو دولة هذا حبس تجينا جي قاتلة اوي بكوشي كبي حبسيدا اوي بكوشي يكي كبي تربيدا بنا خيدا يكي چه كبي حبسيدا يكوي دها بيستا بكوشي ده حوشا عدلية دا شبير ويقا بوليسي با
هارم دبیزن ده حوشا عدلیه ده یک دراجه سلاحا ده 15 الویده تابش عرده یا كانت بعدالة صراي ده حوشا عدلية ده كشتن تنكرن كما او محكمة جبوكو نلقوري اسلامي حكم دكي نچار سريا لو ماني كشتنين نكاري صافي بكي قيمة خب حبسيتيني دها تابيجي عرده وادشين بني آخي واوجي ويتكنا حبسي ده 10 صالة 20 صالة 3 صالة الدنيا ده درد كبدي ست ده چه كشتنيت كي ايدي ده حبسا دري ناميني حبس تجد بايدي دولت هاو كاري واخو ديبكي ده حبسا ده ريناميني جارك ديوا بردي حبسا فالاكي درابات 2 صالة 3 صالة ده ديس او حبس تجيد بن جقاتلا يا واي دولت اب جزائي قوت دي نچار سريا كاوغا قو قرآني قوتي كتاب الله تعالى بك حاكم بلا انا يصا قرآن كريم والسنة بي سنة پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام نا قانون لا يقلق ديمقراطي وكومونيزمي نا قانون بشري بن قرآن بك حاكم بيجي بي ايغو يكي بكوشي او جي وري كشتن كابي ما ويچه كشتن كي آنا دا كر يكي بي حمدي خو چو كشتن كر هذا بجيم چو كشت قيمة خواني وموي كشت دا جانليا اينا دا تلفزيونا والدنيا عالم ويديت كسي دي نما دويري هاري كشتن بكي حمو ويلنگي خو باس كي خو بكشين ابا ايدي لو ما خو تعالى دبي بفي جزائي حياة چه دبي قالك انسان ايدي شكشتن خلاص دبن يعني صد انسان بهورا آلیکاریه بکن گو بیامه یکی بکشن او صد انسان دبه گوری کشتن لگوری اسلامی ولوی اهل باجاره کی صحیح آری هبدو بکن دو کشتنا یک کسی دا جبو یک کسی امی وی اهل وی باجاری صحیح بکشن اول قاسی اسلام نسر بید سکنیم و مگو پیش تشت محافظه و فرضه جان دبي گو زراري نبينه مال دبي گو زراري نبينه نسل و ناموس دبي گو زراري نبينه لو ماني الزنا حرامه جزاء الزنا يكشتنا ايواتي گو زنا سربست بي ايدي كي كوري كيا كي بابي كيا كي چلويا كي چاواي وك حيوانا ناب حدودنا ايدي لو ماني الزنا يا ساقه جزاء الزنا جي گرانا ودين تشتي گو زراري بده دين او جي حرام وقدخيا وعاقل تشتي غزراري بدي عاقل او جي حرام تشتي غزراري دين عاقل چنا وكا içkiye اسراري ايرويني بونزاي والحاصل وقت تشتي بيس مالي قال لي تمام شبانا عمل بدري فيسبوك اخو داوي بكن وامن تيك توك شي هنا كدي بردوام بكن كال برسي وهبن امل برسامي زين قال لي تمام شبانا من خير خوشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.